Hallelujah. Maune ira wa make le sen konye gapopo ya me. Mejima grono be Yesu fon be gbakro mi akpagbe. Ya tato mi akafu gapopo ya me. Obe Aseye raonedi bobo. Yesu Christo foncho yo dome. Lui plesan ku onedi bobo. Yesu Christo fon. Aseye raonedi bobo. Yesu Christo foncho yo dome. Lui plesan ku onedi bobo. Yesu Christo fon. Yesu, akpeno ne okosa ikene onamita. Do okosa mama. Yomi magaku oke bomi anko akpe. Eye akpe ya ikemi anko a. Eye akpe mavo. Oh Yesu akpe ebo samata. Obe Aseye raonedi bobo. Yesu Christo foncho yo dome. Oui plesan ku onedi bobo. Yesu Christo fon. Yesu Christo fon. Aseye raonedi bobo. Yesu Christo foncho yo dome. Oui plesan ku onedi bobo. Yesu Christo fon. Hallelujah. Yesu Christo fon. Oh Yesu. Umetedu etiwo. Yesu Christo fon. Hallelujah. Tu Aseye klemla. Yesu Christo fon. Atedi da Aseye klema. Umetedu etiwo. Yesu Christo fon. Lajikela. Oh Yesu. Yesu Christo fon. Umetedu etiwo. Yesu Christo fon. Hey. Yesu fon. Yesu Christo fon. Umetedu etiwo. Yesu Christo fon. Agaru ikejwa. Egbakro mi da do Yesu le dika popo ya me. Ela be edu kuchina mi. Ya. Tweedati. Do Yesu Christo adeji. Ela be edu kuchina mi. Do Yesu Christo adeji. Tweedati. Do Yesu Christo adeji. Lo. Ela be edu kuchina wo. Do Yesu Christo adeji. Hey. Ateto Yesu le dika popo ya me. Ela be mechi yo dome o. E fon le kuko dome. E la gbe choma bo ire ma vo me. Ya. Au. Ela be du kuchina mi. Do Yesu Christo adeji. Ela be du kuchina wo. Do Yesu Christo adeji. Amen. Oyira wa make semya benko. Esemya benko cho studio iko yo na be Destiny Production. Ma oyira obena amasra mi ko.